Keblai pi barok syakatup Khubor jangi ke dbmnTv. Kimat bakong san menta ke sengi Shillong. Penbena ke UDP ubak sincar thaba na soyong constituency. Kinti Dr. Lber DGP san hajar put na hau-hau. Lawai ke national ranking archery tournament hasai nehu. Bat hikai ki pulit kumnoban pendonkan ye ki social media. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Hadin ke jingklat no kensan uba HDR lingdo ukertong ke UDP happening ke jingek saat perta election hau benai balala ke election commission ke lepin sange no ke jing tap vote hasoyong constituency. Haka arpusan terik Lber hakmat ki pai ba babun lembong uba met ba lingdo presiden ke UDP ulepin bena pai ba ke kerteng jong ba sinsyar thaba kum ukertong bathamai ke UDP na soyong constituency. Nakaliang ke election commission 4 yok Khubor AA bakalapan benaya ke tarik ban pelong ke election nakani ke constituency. Ke UDP kalapan benaya ke kerteng jong kurtong jongka ban penkre ke election ha soyong kabala ban long ha kanu ke por bak election commission kan sapen bena. Hakani ke sengi pen benaya ke kerteng jong sinsyar thaba kum kurtong ke UDP ladron langki MLA MDC bat kinong yalam rang ba jong ni ke seng san hima ke Jylla. Lalu Khubor kum chairman jong ka State Election Committee. Adil bagi nayo ia ka jipun snow baka diputip nakalian jong kasoyong konsunsi jong ka UDP ka circle jong piane jong ka suntu syai dakaway the soul badakaway ka jingkun jumot bakaway garay Kilapha ia kakateng jauh candidate NAKA benta ka parti UDP Syah ka East Khasinews District UDP bat pencepat baka East Khasinews District kala rekomend yang ia kakateng Malapha na kasoyong UDP Circle Siaka State Election Committee. But the State Election Committee Ramdaya Bonia Ramdaya Don Kamsu Banya Kli Iki Barok Dakaway Kasur Kalaray Banay Yakat Tiket Nakabenta kali ke election soyo konstitusi nakapati UDP Coba sensyar upar lindo. So kemudian dari rapor pada kali kapati pada mulai kampanye Pak Sensyar pada khodi pada subha dia bad ya kabangin kepulauan kali kapati bad inde official candidate Jongka parti UDP haka soyong election kaba min sayo chef ba sensyar semua. Director General ki pulit ke Meghalaya ulapan pau perthai ke minsim satar bat basinrang haba ulakan thi na ke lingsun ke beher san hajar put ha hau ban pen i ke jing tebet bat jing shlur jong u ban her kling hasun beneng. Uni unong ya lambat ukli ki pulit ke Jylla ulapan i ke ni ke jing shlur hamadan her lingsun hindan. Ko opis jong menteri rangba ke Meghalaya kalayero ya ke nuksa balapan i de uni unong ya lam jong ki pulit ke Jylla ya ke baki samla ki deban perthuk bot laong ke Khubor. Kejing Yakob ia siat kenam ke belatip kum ke second NTPC National Ranking Archery Tournament Arajar Arpulai Junior Category belepeniat dek Archery Association of Meghalaya Hamadan Archery jong kesai nehu kelekut noah ke arpusau terik Lber. Hakani kesengi kila samru ikitak masyik nongjob ha kejing don ringkat u Dr. Vijay Kumar IAS Commissioner Secretary Sports and Youth Affairs u V Agarwal IAS Director Sports and Youth Affairs Bak finally Pariat General Secretary ke MSOA, Uayan Campbell H10, bat kekong Mat Siudor War Nongbri IAS President Archery Association of Meghalaya.
Haka jingya kop yasiat haka kerdan jangka Junior Boys Recurve Division lawan Ningkong da Urampal Chowdhury ubana Rajasthan, Baaru Amit Kumar bana Madhya Pradesh, bat lawan balai da unong siat ke Meghalaya u Devraj Mohapatra, bat ulawan balai ru haka Sub Junior Boys Recurve Division. Haka Junior Girls Recurve Division pat lawan Ningkong ke Bahagora Bhargavi Bargeshkum ke bana Gujarat, Baar ke Ruma Biswa na West Bengal, bat balai ke Shrishti Jaiswal ke bana Chandigarh. Haka Junior Compound Boys lawan Ningkong u Chirag Vidyarthi jangka Madhya Pradesh, Baar u Hawai Bamti Khuman ke Manipur, bat balai u Rachit Upadhyay jangka Delhi. Haka Junior Compound Girls lawan Ningkong ke Kasai Rutuja Parmeshwar jangka Maharashtra, Baar ke Saloni Kirar ke bana Madhya Pradesh, bat balai ke Nikita Dagar Madhya Pradesh. Haka Senior Category in penyekun haka Arpun Rio bat Arpun Yau Terik Lber Arjar Arpulai, haka baki nong siat kenam ke betebit haka team kin shimbenta haka ni ke second NTPC National Ranking Archery Tournament Arjar Arpulai Senior Category. Target to 10. Target 1, 9. Target 2, 8. Target 2, 9. Kipulit na Jawai Police Station ringkat bekinong ilam kedua barsnong pentor langtin kila pelong ye kejing ajing hikai ye kipat ba bat khamtam lele ye kisamla bat ki kena skul kumno bat hakanu kerukom ban pendon kami ki social media beki yo link ba ki mobile phone. Hakini kejing hikai pat ba kinong hikai kila batai bonjat kejing tip ki babha ki bakajek menta ka yo link ba ki social media. Hakajuk kapor kila pen iru kejing ma bonjat ki bawan link ba kini ki etiar jong kani kejuk. Kila mana balada amnang pendon kami kini jing start jong kini kapor kisamla bat ki kena red kin sangat haka syangkhawya bat jing bilin ki bakta ki jing bat jing perkat bat ban penlut bon kapor ban pet kai nes ngap kai ki program babonjat haduk beki beriu kim sngau thu syu beki penserwa ya kapor. Kinong ilam keseng United Democratic Party UDP haba kilapen benai ke kerteng jong ba sinchar thaba ko mukertong na soyong kilapen I kidur khmat ki baskem bat tikna ba uniu kurtong unsara ya ka thong jingjop ha ke election ke ban Shillong ya ka balabu tengno na ka jingklat kendit jong ba HDR lingdo. Ubak pol lingdo menteri kam jungok kai perthai ha ka jingkren pen ithu pat ba yu samla sinchar thaba hakmat ki pat ba ulapen pau da ka baong klem artatin uni ukurtong unsara ya ka jingjop bat unang penbun kli ha ka thup jong ka kenhun MLA jong ka seng UDP. Ka UDP ka lepenyeng yu samla sinchar thaba upersa jong ba HDR da ka bashim ya ka kabu baki pat ba kidang rehem ka jingken mau yu ba he don ubala klat no ha ka lumpung jingele shwa baki pat ba kin tap ya ki vote ha so yong constituency. Hai kat syabab hai ha so yong constituency Pio Ibe yang mahir kan, mendai bombar show ulang lagi, mati jauh game, jadi kita berlet mati jauh game, kayak kamu saat nanti game di dalam beliau, bagi game si sepasan prosesnya, never be si sepasan totally mati. Dan lah bagi si sepasan tu mati. Jadi, nak dah pernah dalam kecil sosial, confidence, sensyar, lu sama rambak, ubala pendek, dia kecil kuliah master, nak department geography. Wala de po teng ya di exam
IAS Perikda Lara prepare you Nashatan Wingyan 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 Lara prepare Ya Wingyan Nam sarai mudanu wala tanpa negeri Wingyan Wingyan Kalau buat karena bukan halo dok nanti kumnu kita akan sah menangkan ingkong mulai masih pasuau presiden bahkan di program nangit syabawi pak distrik di yang besar itu melakukan IET dari kami gue pikir masuk dari Indonesia dari Nilang Pak Sunsyar anda hijau nambang bahaya anda hijau undai lada hijau Lada kawat arti anda kawat nak pergi Khubor tempur ke jok aja anda jok waktu orang lada jok don't we beri orang lada tahu orang ikut apa orang lada nak jok mana ini semua lada meo rumah kan orang jumpi lada ngapai hantu ismang jopi hamta masalah kota itu ada sini kita berjuang om lada akan tentang lada om cuma berjuang inginkan baca anda hijau pinang berkanya untuk jong kani kaseng lively kawai hebat tu ba pinang yang nambah jungi bagang view Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak haduk bangin syambiang kublai shibon